Kiumia gĩkĩ ũteti mũhiũ nĩ weregereirwo bunge-inĩ ya bũrũri thutha wa bunge arĩa maratindĩkĩrĩria kũhagũrwo kwa mũnini wa president gũkinyĩrĩria nĩ monganĩtie thaĩri iria irabatarania kwambĩka mũtaratara wa kũmũhagũra mũnini wa president ona gũkĩrĩ ũguo akĩnyitĩrĩra nĩ egũtoria. Akĩaria na nyũmba cia mohoro kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya East, Gachagua augĩte gũtirĩ ũndũ bunge ĩngĩhĩtũkia hatarĩ gũkuruhania mũingĩ kũhĩtũkĩra mawoni mao, akiuga wendi wa mamilioni ma Akenya ndũngĩgarũrwo nĩ abunge maigana ũna. Hatuna la kusema kwa sababu hawa ndio wenye kusema ndio wako katika bunge. Lakini tunajua sheria ya Kenya inasema mswada wote ukienda bunge, katiba ya Kenya, na umeona mahakama ikisema lazima uende ufanye public participation. Wajumbe hawa wakipeleka mswada bunge watarudi kwa wananchi kwanza, kabla ya kuamua vile wanataka kuamua, wachukue maoni ya wananchi. Wale wa Meru warudi hapa Meru, wale wa Embu warudi hapo, wale wa Tharaka warudi pale. Bahari yote Rigathi Gachagua alipigiwa kura, waende kwa wananchi waseme iko mswada imekuja pale bunge ya kumtimua Rigathi Gachagua kama naibu wa rais. Nyinyi ndio mlimwandika kazi, maoni yenu ni gani? Kuma rĩrĩa ndereti ĩno yambĩrĩirie gũtirĩ hĩndĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto arĩ araumũkania, Gachagua akiuga mwĩhoko wa mũingĩ harĩ we nĩ ũgũkundera wona etĩkĩra njama ĩno ĩkinyanĩre. Kila mtu akiona akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali hangaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini, ile kuaminiwa. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu anamwamini tena. Mĩario ya Gachagua ya kuonekana ta arenderera gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩraraka atongoria amwe kuma icigo ingĩ na gũcangĩra njama-inĩ ĩno. Gachagua rĩu agĩtetera mĩario yake ya hau kabere atĩ kwĩna icigo ibatie kũgunĩka makĩria na thirikari ya Kenya Kwanza. Mimi sikusema Kenya ni ya shareholders, hapana. Nilisema serikali, ukiunda serikali, wale wanakusaidia kuiongoza, unatakiwa uweke wengi wale walikuamini na wale walielewa manifesto yako. Na ndio nilikuwa nasema katika hii serikali yetu, wale walipiga kura kwa wingi ni watu hapa Mlima na watu ya Bonde la Ufa. Spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ aranyita mbaru ndereti ya kũhagũra Gachagua, akiuga mũtongoria o wothe ũrekĩrĩra ũteti wa kũgayania mũingĩ na mĩthingi ya gĩkabira nĩ abatie kweherio gũtekũmakania no. Nataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Sasa kuna watu wengine siku hizi wanajaribu kututenganisha, na unachukua sehemu yako unasema mimi mtu ya mlima, na sisi tumesema haifai hivyo because tunataka kukua na Kenya moja. I'm going to revenge when I'm alive. Leteni hiyo mswada mimi ndaiweka mara moja na maneno iendelee. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi nitolewe, akiwa ni Makau atolewe, akiwa ni Kamene atolewe, ikiwa ni wewe atolewe, because we want peace. Ndieno tugerete ndiu niki ando matarona na bunge mararugaruga matarona ati njira ya tugerete njira gwakia mwaki bururi-ini uyu. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto araria cemania na bunge ya Kenya Kwanza mũthenya wa rũciũ, mũcemanio ũrĩa rĩu ũrerĩkana gũkorwo ũteithĩtio. Mũtaratara wa kũhagũra mũnini wa president no nginya ũnyitwo mbaru nĩ ambunge matanyihĩire 117 nĩguo gũcirĩrĩrwo bunge-inĩ ya bũrũri, narĩo rĩendekithia rĩa kũmũhagũra rĩhĩtũkio nĩ ambunge 233 mbere ya ndereti ĩno ĩtengemanĩtio bunge-inĩ ya Senate, nĩguo kĩrĩkana namba ya ambunge arĩa maranyita mbaru mũtaratara ũyũ ũcirĩrĩrwo nĩkinyĩte 300.